वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, यिथ पटन तो ये मुल्ला नासबी वुचुन ये एतराज करान के पन्निस अवामस अमे हकीकत निशन गफिल यसान थाउन के इमाम हसन मुजतबास इमाम हुसैन शहीद करबलास नाज छुन इमाम वनुन जायज केन। बहरहाल तो बूझो अमिस नासबी सुन हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला साने क्या हमारी जान छिनास सोन ईमान सोन तिमन लगो बंजित लगोक ना छपि लगने सोन पान जू तिमन पे सोन कुर्बान। याद थो हसन तो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा युसिमन से तो ये इमामुक लफ्ज छु ऐड करान शरन छुन ये ऐड करुन जायज जोरपा मनहस क्या वोन मी यमन छुन इमाम वनुन दुरुस्त जोरपा मनहस क्या वोन मे मगर समगस नाराज क्या वोन मी मतलब तवज्जो केज दलील छना सुशकात बनान इमाम अबू बकर जोरपा मनहस सुशकात बनान इमाम अबू बकर छना आला जोरपा मनहस इमाम अबू बकर छना आला उम्मतुक इत्तिफाक छु यथ कथ पे कायनात किस महबूबस पत सारी खुद आला कुम सुशका वनान इमाम उमर इमाम उस्मान वनन छुआज इमाम अब्दुल्लाह इब्न मसूद तो क्या इमनी दोन मुकद्दस जातन सदी इमाम को लफ्ज ऐड करान ये क्या कत्ता पे कुमन में सुन्नियन तो शो बोझा क्या वोन मे ये क्या कत्ता पे कोत अहले सुन्नत वल जमातन में समझे शईमान आज का था सियल अस नजदीक क्या इमामुक मतलब अस नजदीक इमाम सुन मतलब आसान रहबर वथावन वो क्या रहबरी करन वोल तवज्जो छा बिया नजदीक इमाम सुन मतलब आलिमुल गैब मासूम तवज्जो छा और बोझ या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ मोमिनो तो ना जो राइना वनान किया तो ये जो वनान उनजुरना अत आयतस ताच तवज्जो अत आयतस रिवायत बिलमाना के तौर में अर्ज करता हूं युस लफ्ज ठीक है क्या माने क्या चुस मगर गलतस आशि नेरान गलत वत शरन चुस लफ्ज गसान नाजायज चुक इमाम वनान इमाम हसन माने क्या गो रहबरी करन वोल मगर ब्याह अतमान गलत मतलब इसलिए तम सुन चोट बंद कर खत ये नहीं इमाम वन ये इमाम वन तेल वन पक् साबियत सि कर इमाम लफ्ज ऐड तो तरह मीन कसम क्या वोन मे वन इमाम अबू बकर इमाम उमर इमाम उस्मान तेल वन पक् साबियत क्या ये छिनाज तिम इमाम जोरपा मन छना इमाम रहबर छना दोन इमामन हन जिक्र आख इमाम गो सो युस अल्लाह ताला सन्ज वति निशन इंसानन दूर करे तमिस तिश वनान पेशवा तमिस तिश वनान वाथावन वोल तमिस तिश वनान सरदार। इत पढ़न के कुरान मजीदस मज अल्लाह ताला फरमावान फिरआउन तो तमिस ही तिम तसा इमाम कमन हंद गुनाहगारन हंद इमाम कहंद इमाम यम अल्लाह ताला सन्ज वति निशन दूर गमत इत पढ़न कि यमन यजीदियन हुंद इमाम यजीद न कि इमाम हुसैन सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम न कि यहुंद इमाम इमाम हसन तो इमाम हुसैन सैयद शबाबिल अहलिल जन्ना यम यहंद इमाम यहुंद इमाम को यहुंद इमाम मरवान यहुंद इमाम यजीद मलऊन यहंद इमाम बनु उमय्या तिम कातिल तो बदमाश तिम यम बनु अब्बास कातिल तो बदमाश तिम यहंद इमाम। इस पढ़न के परवरदिगार करीम फरमा वजअलनाहुम अइमतन यदऊना इलन नार व यौमिल क़ियामह ला यंसरून। सूरह कसस आयत नंबर 41 अल्लाह ताला फरमावा यम जहन्नमस कुन बुलावन सो हसा छु दरअसल फिरआउन या फिरआउनस ही तो इत पढ़न के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो हजरत अमारस मुतलिक बुखारी शरीफ हदीस नंबर 68 यथ मज पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो वाय अमार फयतुल बागिया यदऊना इलन नार
اے عمار ژٕ کری اخ باغی گروہ قتل اخ باغی جماعت کری قتل یس ژے بلاوان ٲسی جہنمس کنت ژاک تم بلاوان جنتس کنت اتی ارشاد یہ ارشاد چھ پروردگار سورہ قصصس من تہ مختلف قرآن چن آیتن من امام سن ذکر یعنی کہ کتاب اللہ تہ امام لوح محفوظ تہ امام حتیٰ کہ پروردگار کریم یم ساتن حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کران یس ذکر آمت قرآن حکیمس من سورہ انبیاء من آیت نمبر 63 من جن پر وحی کی جاتی تھی حضرت ابراہیم کے اولاد جن کا ذکر آیت نمبر 72 میں آیا ہے ان کی امامت کا ذکر تو ات پہ پروردگار کریمن مختلف سورن من ذکر کرمز تو ویڈیو لمبائی گھِ تو سی مورس من یم تمام آیت یم اللہ تعالیٰ کن نوان آسن تم تہ امام یم شیطانس کن آسن بلاوان چاہے سہ فراؤن حامان شداد نمرود ابو جال ابو لہب اتبا ولید پلید شیبہ یزید مروان شمر عمر ابن سعد دیگر امہ قسمک مفتی تم تہ جہنمس کن نوان تو تم تہ شیطان سن یار تو تم چھو شیطان سن مددگار حسین علیہ السلام سو یمس متعلق بشارت دس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جنتک سردار الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ یعنی کہ جنتک سردار سوی آسان یس لوکن گوڑ تمہ جنتچ رہنمائی کرناوان یس جنتس کن تمن بلاوان یس تمن پیشوا تو سردار آسان دنیاس مز بنیومت تیل تمن سہ جنتس کن داخل کران اس لیے یزید جہنمک سردار تو یمن تور کنت گھن تو یہ لگان مامتر بوے تو امس مامترس بوے سن بچاؤ روزان امہ خاطر کران کہ کم با امام ونو امتس کم با امام تو کرو نمن امامن انکار تو ہم روزن رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل البیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین گوڑ چھس بہ اولن تہ معافی امہ خاطر منگان ویڈیو گژھِ طویل امہ خاطر اگر نس یم اہل سنت تم سلم روایتو تہ تامت واتناو تو تمہ خاطر تہ معافی منگان تو سی مورس مز آسن انشاءاللہ الرحمن سورے کی تو بہرحال امام کس ونان امامک مانا تہ مولانا ناصبی صاحب زانان کہ امام ونان پیشوا سردارس تو یت یس أمۍ سُنٛد اعتراض چھُ کہ امام حسن مجتباس امام حسین شہید کربلاس نسا چھُنہٕ امام ونُن جائز کہین اگر امام حسن مجتباس امام حسین شہید کربلاس امام ونو نہٕ کہین تیٚلہِ چھُنہٕ بعد از نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامتس پٮ۪ٹھ کٕہٕنۍ فٲیض نہ ہٮ۪کو أسۍ امام ؤنِتھ تیٚلہِ کٲنٛسہِ کہین یل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان کورمت مین خلفا مین امام مین نقیبہ مین ائمہ باہ یم قطب اہل سنتن من ات الزامی جواب امس دن تیل چھن امام اسحاق بن راہویہ امام کی تیل چھن امام بخاری امام کی امام مسلم چھن امام کی امام ترمذی چھن امام کی امام سنن ابن داود سنن ابن نسائی حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی یمن امام ونان چک امام بدر الدین عینی یہاں تک ونان چک امام جماعت امام امام جمعہ چک ونان امام تو یس تہ پیشوئی کران نماز جنازس تس تک ونان امام یس عید نماز پرنائے تس تہ ونان امام
مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سندن اولادن پہ چھک ژٕ یہ کت کران انا للہ و انا الیہ راجعون افسوس چھ چانہ خاطر ات ناصبیتس خاطر اللہ تعالیٰ سنز لعنت چھ اپوز ونن والن ہند خاطر تات من چھک سر فرست ژے ہیو انسان یس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سندن نواسن متعلق کت کرے یس پیغمبر سندن نواسن متعلق کت کرے یت حدیث یس میں حدیث ژتامت بیان کور تہ تامت واتنو یہ کتب اہل سنتن مز الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ آت اخت اخ ترک اہل سنت کتابن اندر کیا فرموا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن امام حسین چھ جنت کن جوانن ہند سردار ژےٚ بیاکھ فلم کڑمٕژ نا بڑن ہند چھن تم کی یس جوان مر دنیا مز تم سند پنوی ترجم چھس کوٚڑمُت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان یس تہ یتھ عمر مز مر چاہے سہ 550 وور حضرت نوح آسہِ سو 2000 وور حضرت آدم آسہِ سو حضرت زکریا آسہِ کم تہ وٲنٛسہِ ہُنٛد تہ آسہِ تم سٲلم آسن جوان تمن جوانن ہُنٛد سردار چھُ امام حسن تہ امام حسین علیہ السلام تمن سارنٕے ہٕنٛز پیشوٲیی کرن وول چھُ امام حسن مجتبیٰ امام حسین شہید کربلا تہنٛز موج حضرت زہرا سیدۃ النساء العالمین چھ تمام امت جنتی زنانن سردار تو پان فرمو رحمت وال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچھس تمام انبیاءن ہند سردار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سید العرب والعجم علی علیہ السلام سید کمن ہند عرب و عجمک سید تمامن ہند آقا و مولا یس غدیرس مز بنون تو یم ساتن سے حدیث ثقلین چک پران اللہ تعالیٰ سنز کتاب یت متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ژےٚ تاکید کران یہ قرآن رٹنے خاطر بیٚیہِ پنن اطرت اہل بیت رٹنے خاطر یم ساتن مسلم شریفس اندر یہ حدیث وچان کم انداز گھان بیان امام مسلمن کھمٹ کس ات بابس مز اورمت یہ حدیث یعنی کہ غدیر خمس مز فرمو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچو تہ مز کتاب قرآن تراوان یت مز نور تو ہدایت بیسو بہ تھی ڈراوان بیسو بہ تھی ڈراوان یہ مے پتہ میانن اہل بیتن ستن اذیت آزار واتنو بچو تہ مز ز چیز اخ اللہ تعالیٰ سنز کتاب بے پنن اطرت اہل بیت تراوان یمن دشمنی ست کرو تمسک اتواس کرو لا یخترق الحوض یم دشوے واتنو مے نش حوض کوثرس پٹھ ژےٚ چھتکھ ترٲیمٕتۍ اہل بیت ژےٚ چھتکھ مختلف ٹائمن مز قرآن تہ ترومت اہل بیت تہ ترٲیمٕتۍ ژےٚ چھتن قرآن تہ بوٚرمُت جنگ سفینس مز نیزن پہ قرآن بورمت جنگ کربلاس مز بورتن امام حسین علیہ السلام سن سر نیزس پہ تم سند اولاد برت نیزس پہ یت قرآنس یت اہل بیتن متعلق سے پروردگار کریم سن فرمان قرآن تو اہل بیتن ستن کر تمسک یمن ست کر اتواس ام پتن یم ساتن مسلم شریف تلک مسلم شریفس مز کتاب الامارتس مز جابر بن سمرہ کران روایت باسا گوس پنس مالس ستن دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہ گوس پنس مالس ستن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنس خدمتس مز داخل امہ پتن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو مین جانشین با مین خلفا با مین نقیبہ با مین امام با امت خاطر ات پٹن حضرت موسیٰ علیہ نبین علیہ السلام فرمو مین نقیبہ مین خلفا مین امام با یہ سورہ المائدہ آیت نمبر 20 من تمام کتب
تفاسیرن اندر چھ ذکر کہ یم باہ نقیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو تم تہ فرمو ات پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن نقیب باہ امام باہ خلیف باہ تتھے پہ مین خلیف یمن مز اول علی آخر امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریفہ یمن یمن زن امام کی امام حسین مجتبہ تو امام حسین شہید کربلا یوت امام کی اہل سنت کتابن مز مائناز کتابن مز سی مورس مز لنک لگت بچس تمام مومنین یم تہ اہل بیتن ستن محبت تھاوان تم کرن یہ زیادہ کھت زیادہ شیئر تاکہ یمن ناصبین تامت واتے سی مورس اندر یوس لنک لگت یوس حدیث میں مسلم شریفک بیان کور یس میں حدیث مسلم شریفک بیان کور امیک حدیث نمبری تہ کرو اس تہندس خدمتس مز بیان حدیث سپدان حدثنا بن ابی بن عمر حدثنا سفیان عن عبد الملک بن عمیر عن جابر بن سمرہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم شریف اندر جلد 3 صفحہ نمبر 1452 حدیث نمبر 1451 ات مسلم شریف اندر حدیث نمبر بیکس جائے آمت مسلم شریف مز دویم حدیث نمبر آمت 1451 جلد نمبر 3 اندر امہ پتن یم ساتن امہ ات من آمت باہ جانشین یم ساتن امام احمد بن حنبل سن پرو یا دیگر امام احمد بن حنبلن چنمت حدیث مت صحیح سند سان یت پہ تحقیق گمت کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمون نقیبہ مین نقیبہ باہ تتھے پڑھن ات پہ موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن نقیبہ باہ تو امام مسلم علیہ رحمان چونمت 1402 حدیث نمبرس پہ مسلم شریفس مز کرزو چک ام پتن یہ کتاب العمارت اندر ام پتن فرمو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ یزال الاسلام عزیزا الا اسنا اشر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام ہمیشہ اس وقت تک عزیز رہے گا جب تک تم پر 12 خلیفے حکومت کرتے رہے گے مگر ٹھیک تو چانس دماغس خاطر ونس تامت افسوس بنیمت کہ ٹھیک باہ خلیف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن باہ جانشین باہ ائمہ باہ نقیبہ چھ ونس تامت برابر گمت کہین ٹھیک گرا بنو امیہ وٹمت گرا بنو عباس وٹمت تم یم شرابس مز مبتلا یم قتل غارتس مز مبتلا تم تک ونس تامت یچمت خلیف بناون جانشین بناون رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن مگر ٹھیک ونس تامت گمت تم نقیب تم باہ امام چھ برابر گمت کہین امہ وجہ چھ یہ اعتراض تلت کہ امام حسین مجتباس امام حسین شہید کربلا سکو امام ونت کہین وجہ افسوس چانہ خطر یہ کہ چانن بڑن بڑن علمان ونس تامت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سندن 12 تمن خلیفن ہند تعداد برابر گومت کہین یمن مز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو یمن ہند اول علی امیک آخر امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریفہ یس چانن اہل سنت ہا کتابن اندر بہرحال کیژا بیان کرو اس اہل سنت کتابن ہز واللہ اگر اس یہ موضوع پور پٹھن بیان کرو ات ست انصاف کرو ات لگے واریاہ ٹائم بہرحال یہ ہیکہ نہ تیوت برداشت کرت کہین تو سی مورس مز آسن یم تمام روایت یم تے اہل سنت کتابن متعلق نقیبہ ائمہ یا امام یا خلیف یم اہل سنت مائناز کتابوں ستن تحقیق کرت تو بہرحال یمن بچارن امہ قسم کن ناصبین
बिचारन वनिस तामत यह प्रॉब्लम रूजमत यमो हेकमत 10 पैगंबर सद खलीफ बरोबत करित युस मुस्लिमन ते इमाम बुखारियन ते इमाम तिरमिज़ियन ते इमाम अबू दाऊदन ते सुनन इब्न निसाइन ते सुनन इब्न माजान ते दीगर तमाम अहले सुन्नत किताबन मन 12 खलीफन हन जिक्र मगर 12 खलीफ वनिस तामत गमत हत्ता कि यजीद तु खलीफन मज गोंडमुत मरवान मरवान सद बच ते गंडमत बहरहाल खलीफ बरोबत गमत कह मुतसिम बिल्ला मुतवकिल दीगर तिम यमो यमो अहले बैतन सतन दुश्मनी कर यमो अहले बैत कत्ल कर यमो अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म तो ज्यादती कर तिम ति खलीफन मज गंडमत इमाम अबू दाऊद सजस्तानी आलिम अहले सुन्नत ने इस रिवायत को दूसरे अल्फाज के साथ ऐसे नकल किया। जाबिर बिन समरा ने कहा कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि वो फरमा रहे थे कि ये दीन हमेशा बाकी रहेगा यहाँ तक कि 12 खलीफे होंगे जिन पर उम्मत ने इजमा व इत्फाक किया वो आएंगे। फिर उन हजरत ने एक ऐसी बात की कि जो मुझे समझ नहीं आई। मैंने अपने वालिद से कहा इन हजरत ने क्या फरमाया? मेरे वालिद ने कहा रसूल खुदा ने फरमाया कि वो 12 जानशीन कुरैश में से होंगे। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा 12 जानशीन यम हसा आसन कुरैशो मंजन तो बहरहाल पैगंबर सद जानशीन हेकि नसित शराब के पैगंबर सुन जानशीन हेकि न जानी आसित के पैगंबर सुन जानशीन हेकि न कातिल आसित के पैगंबर सुन जानशीन हेकि न फासिक आसित के फाजिर आसित के पैगंबर सुन जानशीन हेकि तिथै पटन आसित यथ पट मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सद खतर हारून अलैहिस्सलाम उस इत पटन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो जंग तबूक लड़न विजन मदीनस मज यम सातन मौलाए मुतकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम त्रोउन तो क्या फरमोनस चुन मिसाल तिथै यस हारून अलैहिस्सलामस मूसा अलैहिस्सलामस सतन निस्बत तिथै पठन छे मे सतन निस्बत इल्ला मे पते छुन नबी कहीं तो यम सातन अमे किस्म जानशीन अमे किस्म खलीफ दुनियास मज यछो छाड़न बस फकत अहले बैतो बगैर हेकि न कहीं सु मुनाजा पाक ऐसित कहीं यमिस न कह गुनाह कह खता हत्ता कि सहव तामत छन तिमन मज गोमुत कहेन अख दीन साबित करित यम खलीफ चाक मानान यम जानशीन पैगंबर बादशाह मानान दित्युन फिरिस्त मुख्तलिफ फिरिस्त छ बयान करमत तथ मज छिन सलिम हकीकतन हकीकतन तिम कहिन यम गुनाहो रुस्तु छ। बहरहाल अबू दाऊदन यह हदीस नंबर ओनमुत 4269 अंदर अम पतन जाबिर बिन समरा सज रिवायत योस अबू दाऊद ने अनम 4260 हदीस नंबर अम पतन यह रिवायत अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमान अनम मुस्नदस अंदर सफ नंबर 66 पे सफ़ा नंबर 107 पे तो इमाम हाकिम नेशापुरियन पन्नी किताब अल मुस्तदरकुल अहलुल सहीनस जिल्द 3 पे सफ़ नंबर 715 पे तो 716 पे यह हदीस नंबर 6566 6559। फिर इस रिवायत को जिक्र किया और दूसरे अहले सुन्नत के बुजुर्ग उलमा ने भी रिवायत किया। इसना अशर नकीबा, बाज रिवायत इसना अशर में लफ्ज खलीफा की जगह लफ्ज नकीबा जिक्र हुआ है। अहमद बिन हम्बल ने अपने किताब मुस्नद में 2 जगह पर इस रिवायत को नकल किया। मसरूक ने कहा कि हम
عبداللہ ابن مسعود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہمارے لیے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. ایک شخص نے اس سے کہا اے ابو عبد الرحمن کیا تم نے رسول خدا سے نہیں پوچھا کہ ان کے بعد کتنے خلیفے ہوں گے؟ عبداللہ نے کہا جب سے میں عراق میں آیا ہوں کسی نے بھی اس موضوع کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا. ہم نے رسول خدا سے پوچھا تھا اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے خلفاء نقیبہ بنی اسرائیل کی طرح 12 ہی ہوں گے. یہ شیبان نوت ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحم اللہ ذات 41 ہجری مز مسند احمد بن حنبلس من جلد 1 صف نمبر 398 حدیث نمبر 3768 پٹن صفحہ نمبر 406 حدیث نمبر 3859 اندر موسیٰ قرطبہ مصر یس ات پر تحقیق گمت. امام اہل سنت کے بعض بزرگ علماء جیسے عاصمی مکی مبارک کپوری ابن حجر عسقلانی عبد الرحمن سیوطی ابن حجر ہیثمی نے واضح طور پر کہا یہ ابن مسعود کی روایت سند کے لحاظ سے حسن ہے. یعنی کہ روایت سند کے لحاظ حسن. بہرحال ویڈیو گژھِ لمبا تو بہرحال بہت تہ برونٹ کنت کر بہ حوالہ جات پیش تھی تہ کرو سی مورس مز چک سالم حوالہ جات تہ ہیکہ بہ تہ تامت واتنائت کی. عسقلانی شافی احمد بن علی بن حجر ابو الفضل متوفا 852 فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 3 صف نمبر ذات با تحقیق محب الدین خطیب ناشر دار المعارفہ بیروت. سیوطی جلال الدین ابو الفضل عبد الرحمن بن ابی بکر متوفا 900 تاریخ الخلفہ جلد 1 صف نمبر 10 تحقیق محمد محید الدین عبد الحمید ناشر مطبوعہ سعادہ مصر. الہیثمی ابو العباس احمد بن محمد بن علی بن حجر متوفا 963 السوائق المورخہ یس شیعن خلاف کتاب آمت لکھنہ تو بہرحال ات مز تمچ ذکر آمت. تو ام پتہ العاصمی المکی عبد الملک بن حسین بن عبد الملک الشعافی یہ اہل سنت 101 ہجری مز سمت النجومس العوالی فی باء الاوائل والتوالی جلد 2 صف نمبر 406 تحقیق عادل احمد عبد الموجود علی بن معود ناشر دار الکتب علمیہ. المبارک کپوری ابو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المتوفا 353 تو بہرحال امہ پتہ یم اہل سنت امام ابن حجر عسقلانین وقال اسحاق اخبرنا ابو اسامہ قال ایک شخص نے عبداللہ ابن مسعود کے پاس آیا اور کہا کیا آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبر دیے کہ ان کے بعد کتنے خلیفے ہوں گے؟ ابن مسعود نے جواب دیا ہاں اور کسی نے بھی تم میں سے پہلے اس بات کو مجھ سے نہیں پوچھا اور تم عمر میں سب سے جوان ہو. ہاں رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بعد حضرت موسیٰ کی نقبہ کی تعداد کے مطابق 12 نقیب ہوں گے. آخر میں کہتا ہے حاذا اسناد حسن امیچ سند حسن. اس روایت کی سند حسن ہے. العسقلانی شافی احمد بن علی حجر ابو الفضل متوفا 852 جلد 9 صف نمبر 577 المطالب العلمیہ بزوائد المسانید عثمانیہ تحقیق
سعد بن ناصر بن عبد العزیز شتری ناشر دار العلمیہ. بہرحال امہ بغیر یم اہل سنت کتابن من یت پٲٹھۍ کہ البخاری جافی عبداللہ محمد بن اسماعیل 256 صحیح بخاری جلد 6 صف نمبر 740 حدیث نمبر 6797 تحقیق مصطفیٰ دیب البغا ناشر دار الابن کثیر العلمیہ. امہ بغیر اہل سنت کتابن من یم تہ حوالہ جات تم ہیکو تھی خود وچھت. تو بہرحال امہ قسم کے ناصبین میلے حدیث ثقلین ست جواب یا کہ یس الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یل کہ امام حسن تو امام حسین جنت کن جوانن ہند سردار. تو اہل بیت اطہار علیہم السلام متعلق فرمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہس تہ من زگوب گران وزنی چیز تراوان ہدایت خاطر یس تہ رہنمائی کر یس تہند پیشوا بن یس تہند سردار سہ قرآن تو اہل بیت اطہار علیہم السلام. باقی وسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.